My name is Thuli Salmankosi. I am gifted spiritually. With my third eye, I can access the past, the present, and the future. And my third eye is wide open. Igama lami nguThulisile Ndaba. Ngizalelwe eSoweto eZondi 1 and I'm spiritual gifted. Ekuzalweni kwami ngiye ngakhula, I think at the age about 3 years old. My mom wangisa kagogo, ugogo la khona kukhulele khona ubaba eJabulani. Ngafika eJabulani ngahlala khona. Ekuhlaleni kwami eJabulani ngihlale because my parents were working, my mom and dad. So bangishiya khona eJabulani, bekungahlali mina ngedwa. It was me and my sister, my younger sister. Sihlala eJabulani. That's where I had my experiences with spirituality. Uqala khona ngibona izinto mangilele ngakhona ukulala ebusuku kube khona izinto engizibonayo. So ngaleso sikhathi bengisesemncane kakhulu and benga understand ukuthi kwenzakalani. So I used to cry ebusuku, ugogo uzoza angibuze ukuthi kwenzakalani. Then ngimtshele ukuthi ngibona ini nani, ngibone izinto ezithusayo ebusuku, ngibone nabantu abangena emajardini wabantu, ngibone nabantu abengazanga kahle abeze ngobubi. So izinto ezinjalo benginokuzibona mangikhula. Ngikhule ngulo mntwana osaba indawo edark because when it's dark kula khona ngibona khona izinto eziningi, ngibone izinto abanye abantu abangaziboni. So leyo nto leyo benginikeza iproblem. Bebazi nasendlini ukuthi yo asimthumi uThuli makumnyama endaweni emnyama ngoba uyasaba, bebazi ukuthi ngiyasaba. So kodwa kahle ngumntwana lo okhule kahle ukukhula kwami because ugogo bekasinakekela kakhulu. Mangikhumbula kahle ugogo wayengangithumi ebusuku, bekangangithumi ebusuku ngoba bebazi ukuthi ngiyasaba, bekuze kube ngcono lo olama mina omncane kunakimi. Uye bekakhona ukuthi ahambe aye lapho noma kudark, mina bengakhoni ukuya endaweni edark. So and ngalezo ikhathi masikhula bekungakabi ne-electricity. So ke sikhule ngesikhathi samakhandlela. So ngesikhathi samakhandlela ngesinye isikhathi abantu abadala bazokuthuma ngaphandle ebusuku kanye bakuthume ekamereni, uthola ukuthi kule kamera bakuthuma kulo kumnyama. So mina always bengihlala ngibona abantu mabangithuma, ngihlala ngibona izinto ezinye ziyathusa and bazozwa ngami nje sengiscreama endlini ukuthi bamangale ukuthi kwenzakalani. So ngikhule kanjalo. Lento ye spirituality le gift ayizange yangiphatha kahle mangikhula ngoba beyingisafarisa kakhulu ngoba ngalezinto lezi ebengizibona, ngoba lezi zinto bengizibona bekuyizinto ebezingithusa nami ngingazi ukuthi ngingayenzani. So ke sahlala khona eJabulane, besiza ekhaya eZondi makungama weekends or ngama school holidays. Bengifunda eJabulane eKholwane. Ngifunde khona from grade 1 until grade 3. After grade 3 kulabazali bacala basithatha sabuya back eZondi. Masibuya back eZondi umama ngaleso sikhathi beyangasasebenzi, bekusebenza ubaba kuphela. So beseka nesikhathi esiningi sokuthi angasigada. So ke sabuya ngapha eZondi. Masifika ngapha eZondi nakhona zangidumela kwaqala futhi phansi ukuthi ngibone imibono eminingi nokuthi
kube khona the voice ehlala ikhuluma nami ebengiyibiza ukuthi it's a voice of authority, because mayikhulumile into iba kanjalo ayishinji mayike yakhuluma. So this voice esikhathini esiningi beyithanda nokusho nokuthi ikhulume nangabantu ukuthi umuntu kanje uzoshona uma kuumuntu wefamily. So ngizovuka ekseni ngitshela umama ukuthi mama ebusuku ngiboniswe 1 2 3. Then masesifikile la ekhaya, me and my sister, umama mi njengoba beyangasasebenzi ngoba ukuthi the reason why angasasebenzi naye ngathi bekahlishwa imimoya. So imimoya iyaqala yamhlupha naye, kodwa kunento eyenzakele mayimhlupha lemoya ngoba umamami akazange wathwasa. So izinto zakhe bezizizela lula. So ke waqala naye umama siloku sisonke lana kwaba umuntu osebenza abantu, because she was also gifted, very much gifted. Wasebenza abantu, bekasebenza abantu kunesonto la ekhaya. Makunesonto bekuyisonto lamazayoni. Ubabami beku bishop, umamami beku mam bishop. So sikhulele nje ngaphansi komthandazo, sikhulele enkonzweni yasezayoni masikhula. So kodwa ke kimi akuzange stop lento yiloko iqhubeka ende iba namandla kakhulu. Mayiba namandla kulanga bengizithola ukuthi manginabanye abantwana masilele la endlini, masilele nabanye abantwana ngizothola ukuthi ngiyavuka ebusuku kube khona izinto engizibonayo, okanye kube khona ama voices engiwazwayo, okanye kube khona umuntu okhuluma nami ongitshelayo ukuthi mangivuke ngenzeni. So ngaleso sikhathi benga understand ukuthi kwenzakalani ngami, and bengibona nabanye abantwana ama cousins wami nabo sisi bami bebemangala nabo ebusuku mabangibona ngivuka ngimemeza, okanye mabengibona ngivuka ngikhuluma ilanguage abangayazi bebemangala nabo ukuthi kwenzakalani ngami. So lento le nami beyingihlupha ngoba bengize ngigcina sengikhala ngoba ngibona ukuthi ngikusho ukuthi kahle bengidineka ukuthi why lento yenzeka kimi, why bona lezinto zingabaphathi, why bona bangahlupheki njengami. Kodwa ke ngoba beyingekho into engingayenza ngaleso sikhathi. Yeah, gift yami ingihluphile kakhulu, ingihluphile yazo stopa at the age of 18 years. Mangithi 18 years yaqala yaba ngathi iyathula manje. Angisaboni izinto ngoba esikhathini esiningi benginokubona izinto. Kwesinye isikhathi makushona kwifamily lo muntu lo yoshonile uzobuya kimi back azokhuluma nami anginikeze ama messages afuna ukuthi ngwanikeze abantu abasuke bahlobene naye. Makusuka lapho yangilinda kushuthi yathula from the age of 18, 19, 20. I got married when I was 20 years old. I got married when I was very young. Yeah, ngashada mangishada still isaluki ithulile. Mayithulile kanjalo ize yazovuka after 6 years I think ngishadile yavuka. Mayivuka ngoba ukuthi ingibonisa ukuthi I'm gonna go back home, kuzophela umshado and I will go back home. Yangibonisa yonke lento ukuthi kuzoyenzakalani ngami until egcineni. So ngadineka mangimayicala futhi ibuya, because ngiyayazi ukuthi makucala kuvela lo muntu okhulumayo lo engithi une voice of authority, makacala vela I know ukuthi makakhuluma into angeke izishintshe izoba kanjalo. So langihlupha lephupho leli le vision yangihlupha kakhulu. Ithe mayingihlupha kwathuleka, yangilinda futhi kwaphela iminyaka iloke kuthulekile. Ithe mayibuya yabuya ngalesikhathi seyithi buyele ekhaya.
so kwaba yiyo ebeseyingivusa manje ithi vuka ubuyele ekhaya ngingasakuthola ukuphumula. So ngabuya ekhaya. Mangibuye ekhaya mangibuya kanti kulonyaka engizobuya ngawo ekhaya unyaka lo ekuzoshona ngawo umamami. So ke my mom passed away ngo-2003. Yaqhubeka lento iloku iqhubeka iba namandla. Ngizama ukuyisuppressa kodwa ngingakhoni. Ngizama ukuyisuppressa ngingakhoni. Iloku iqhubekile njalo. Mangiya ebantwini ngithi ngifuna ukuyozwa ukuthi kahle kahle yini ekufanele ngiyenze. Ifike ibesiya iya prophetha ikhulume ezinye izinto eziyenza ukuthi lo muntu engithi ngize kuye abone ngathi ngizomlinga. Why ngiza kuye ngoba already ngiyazi ukuthi fanele ngenzeni nokuthi ngiyabona. So ke bagcina sebeza kimi futhi sebezongitshela ukuthi ngingasayi ebantwini bona bazongitshela ukuthi ngiyenzeni. So ngahlala ekhaya ngingasayi ebantwini ngahlala ngithe mangilo ngisahleli beza futhi ngesikhathi sabo ke mabeza sebezongiguide manje ukuthi ngiyenzeni. So ke bangitshela hamba uye emfuleni kanje ufike uyogeza. Bengitshela hamba uye endaweni ethile uyokhuleka, hamba uye entabeni uyokhuleka. So igift yami belokuza ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngithola guidance from an angel that comes ingitshele ukuthi yenza lokho wenze lokho. So it was easy kimi ngoba beyingadingi ukuthi ngize ngiye komunye umuntu ukuthi angitshele, yiyo beyingidirector ukuthi do this do that. So it was easy like that. So ke yaqhubeka ke kanjalo le gift. Kunesinye isimo besinokuyenzeka kimi. Bekuba nale inyoni lezi beziza ngobuningi. Le inyoni lezi bezifika ebusuku zizothola ukuthi ngilele fast asleep. Mazifika ebusuku zizofike zingene emadlebeni. Mazingene emadlebeni ngizophaphama mangizwa kuneyinyoni engene emadlebeni. Mangiphaphama zistope. So mina bengisitshela ukuthi imoya emibi. So ngizothandaza ngizame ukuzicosha ngithandaze ngikhuleke then zingasabuyi. Kodwa zizondlulisa maybe boma 2 weeks or 3 weeks or a month. Bese ziyabuya futhi again ziyenze the very same thing zifuna ukungena emadlebeni. I remember kunento ebeyenzeka when I was 9 years old. Mangikhumbula kahle bengithi mangihambile ngiyodlala nabanye abantwana. Then kuzofika ivoice. Mayifika le voice ingifuna ithi ngihambe ngendaweni la engizoba yi1 khona. And ikhathi zakhona la benokufika kuzo beyinokufika la makiyela kuboma 12 masikela kuboma 12 kanjalo emini. Then ngizosuka lapho mangabe bengidlala nabanye abantwana because it's a voice of authority. Mayikhuluma ngathi ithi hamba manje. So ngizosuka ngihambe ngifike ngingene endlini. Mangingene endlini so ngizobona umama wami nanguhleli la e-lounge. Mina ngisuke ngihambe ekamereni lami. Mangifike ekamereni lami ngifike ngihlale phansi ngivale umnyango ngihlale phansi. So mangihleli phansi benginokubona abantu abaningi abesifazana amadoda abantwana baningi labantu, thousands and thousands of people abahambayo. Labantu baqhamuka from entshonalanga baya empumalanga. So labantu mabahamba ngizobabona bayahamba naba ba approacha intaba emhlophe. Maba face le ntaba emhlophe bayahamba baya kuyo. Baloke bayahamba kodwa uyababona ukuthi bakhathele as if ngathi dala bahamba labantu. So mabaloke bahamba ngiyababona naba bayaya kuthi lama sebazofika ngakule ntaba le. Umama mangene ekamereni makangena uzongiphazamisa makangiphazamisa then lento istop athi sukuma uyenzani ngimtshele ukuthi ngibona abantu naba bayahamba athi ayekela lento yenzayo yekela ukubheka lezo zinto awuphumi uyodlala nabanye abantwana then ngizophuma kanjalo.
ngirealize late when I was old ukuthi kusho ukuthi umama kahle kahle bekabona ukuthi le gift lena ngathi iyangicindezela kakhulu, so beyimwarisha lento leyo ukuthi ngibona izinto abanye abantwana baziboni and abanye abantwana bayakhona ukuhamba bawudlala, mina lezinto lezi ziloke ziza kimi, so bekuyindlela yokumdistracta from yonke lento lena makangixosha athi hamba udlala the way bekwenzeka ngakhona. And kunenye futhi igift enginayo, ngine gift yokubonelela phambili. Le gift lena iqhamuka from the third eye, because I third eye yami is wide open. Ngikhona ukubona izinto, when it's dark I can see the other worlds. Ekuyinto engibonisile leyo ukuthi umhlaba esiphila kuwo akusiwo wodwa, kuneminye imihlaba ekhona that exist ngaphandle kwalo esiphila kuwo o physical. So ngesinye isikhathi ngiyakhona ukuthi ngibe ne-access yokubona leminye imihlaba where I also exist, nabanye abantu engiphila nabo they also exist kuleyo mhlaba leyo. Kweminye imihlaba I find that ukuthi siyaphila lapho kodwa lo mhlaba unezinto eziningi supernatural ezenzakalayo ngaphakathi kwalo mhlaba, uhluke ngalokho kodwa uyafana nawo lo, and uthole ukuthi kulowo mhlaba loyo maybe angisi lento engiyiyo la kulo mhlaba lo, I am something else kulo mhlaba loyo, nabantu engi-associated nabo abala on the physical world uthole ukuthi ngi-associated nabo in a different way kulo mhlaba loyo. So ezinye zezinto uNkulunkulu aziyehlisayo kimi ukuthi ngizibone ezimfihlakalo yakhe angithicha ngazo ukuthi ngazi ukuthi umhlaba wakheke kanjani, so ihamba kanjalo in a form of ukuthi mabacala bangena bonke baphelela, bangena emadlebeni then base bayaphelela ke. That's where ngaqala nga-experience out of body experience, where I can come out of my body and my spirit sami sibe ngaphandle, ngikhona ukubukela umzimba wami. Out of body experience kuko konke okwenzakele after abalozi bekuba nesikhathi la mangabe ngiphuma emzimbeni ngikhone ukuthi ngihambe ngokomoya, okanye abogogo nabomkhulu bangihambise endaweni